Барс Медиа тәкъдим итә. Бүгенге көндә безнең җәмгыять техник күтәрелешнең яңа үрләренә аяк атлый. CD, видео CD, DVD кебек мәгълүмат саклау җиһазлары белән хәзер киң катлам кулланучылар файдалана. Гасырлар чигендә Барс Рекордс фирмасы шундый җиһазларны җитештерү буенча республикабызда беренчелеккә чыкты. Татар һәм башкорт җырчыларының альбомнарын аудио, видео кассета, компакт дискта җитештерүдә безгә тиңнәр юк. Заманча технологиялар буенча бүгенге көннең һәр төрле ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек аппаратура да эш итә. Аларны кулланып, безнең фирма сезгә үзегезнең музыкаль сәләтләрегезне тормышка ашырырга ярдәм итәр. Фирманың тавыш яздыру студиясе җырларга музыкаль аранжировка ясар. Продюсер үзәге сезнең иҗатыгызны халыкка җиткерер. Барс Рекордс иҗат кешеләре өчен һәрвакыт йөз белән барыла. Бүгенге көндә фирманың Казанда 5 кибете бар. Анда без җитештергән иң яхшы һәм яңа продукцияне сатып алырга мөмкин. Декабристлар урамында урнашкан Барс Рекордс кибетендә күпләп сату бүлеге эшли. Барлык дистрибьюторларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырабыз. Барс Рекордс ишекләре сезнең өчен һәрвакыт ачык. Производственная фирма «Диляра» изготавливает индивидуальные изделия из массива сосны, дуба и бука, выполняет отделку интерьеров жилых и общественных зданий, оказывает дизайнерские услуги и консультации. Производственная фирма «Диляра» 10 лет с вами. Мәхәббәт шушыдыр. Лилия Хамитованың беренче аудиоальбомы Барс Рекордс сәүдә нукталарында. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Барс Медиа тәкъдим итә. Зур шау-шу яткан татар җыры 2000 концертлары аудио-видео кассета һәм компакт дискларда 4 бүлектә. 2000 елның иң яхшы җырлары һәм иң популяр башкаручылар. Алтын Барс халык премиясын тапшыру тантанасы, гала концерт. Җыентыкларны сәүдә нукталарыннан сорагыз. Бәхет бит ул. Айдар Галимовның өр-яңа альбомы аудио-видео тасмада һәм компакт дискларда. Сәүдә нукталарыннан сорагыз. Барс Медиа сезне яңа ел белән котлап, иң популяр кырычырдан торган җыентык тәкъдим итә. Яңадан яңа яхшыдан яхшы түгел. Яңаның яңасы, яхшының яхшысы. Беренче чыгарылыш. 2 аудиокассета, 2 компакт диск һәм видео кассетада. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. 100 авырудан иң шәп дава, мунча ташы хастахана. Пайдасы күп белегез. Егылганчы көлегез. Барс Медиа тәкъдим итә. Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зифәр Билаловның барлы җырлар дип исемләнгән өр-яңа альбомы Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. Урал Рәшитов җырлары компакт диск һәм аудио кассетада дөнья күрде. Танылган композиторның иң популяр җырларын йолдызлар башкара. Габделфәт Сафинның Акчарлак газетасы Татарстан һәм Россия почта каталогына кертелгән. Акчарлак газетасын укып, үзегездә шар канат тоярсыз. Концертыңны көтүп алдык. Сәгате тәүлеккә тиң. Таңга кадәр сайрый торган әллә сандугачмы син? Сихри моңга чумдык инде сәхнә алдына карап. Кулакларны моң ызгыта. Ярат дип, ярат, ярат. Җырлаптыр, зинһар туктама. Халык бар тыя алмаган. Синең моңга гашык булып, яратып дуя алмаган. Эшлисең, эшлисең, эшлисең. Шуның өстенә кышкырышта талаш. Үзләре юньләр эш куша белмиләр дә кешене рышалар. Миңа димәгә, нигә шунда 40 җиләре 40 җирдә кырылып жатмый? Хәбиб Рахман абиларның да, вәни жизниләрнең дә кая киткәннәрен әйтәм. Мине генә рышмасын әле, аларны да рышсын. Биби, биби, биби. Биби тигене китер, биби моны китер. Биби шәкертне чакыр, биби. Киз каталып кайт. Биби, 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 биби. Инде картайып биттем. Мин бит мондай түгел идем. Мен бит шундый матур идем. Минем
Gözlerimde qoraydı, qoşlarımda qıyğaşıydı, çeşlerimde qolunuydu, burnumda pışıq tügülüyü. İşliysin, 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 işliysin. Bərber aytam. Veli Ciznilərinin də, Gafif apanın da, Fakih apanın da, Habib Rahman abilərinin da qoya ketkenlərin aytam. Gaptil Fət Sofin konsertına gittilerdim. Meni gün arışmasın öyle, onlarını da arışsın. Gaptil Fət bik matur jırlıydı deyip işittim indi men. Onun tavşı şunday mаңылыдай, özü şunday maturday. Mıyıqları, qapqara qoyu mıyıqları küdürelenip üstke qarap turalardı. Mıyıqlı kişilerini yaratam indi men. Bir көрсең еді şunu. Gaptil Fət jırlıydı ol. Emine konser degenlerin indi jer ekan soң bular. Ondan işliler ekan. Barсаң ya. Yalam la men. Yalam şu. Nega barmasqa? Baram. Habib Rahman abilar barganына nega men barmasqa deyishdi? Baram. Barыбызны да bir yol arışsın. Mine hazır şundan o kitam konsertqa. Baram, yugurdim. Baram. Yüreğimden urga, hayallarım köklerge aşa. Seni bir görür için kazanım, ayak bastım izget taşına. Sağını kazan, başı yemin senin aldığında. Sana bulgan izget dileklerim, yangrasın şu şajarımda. Sağını kazan, boş yemin senin aldığında. Sana bulgan izge dileklerim, yangrasın şu şajarımda. Yürek köyüm, ümit bilen tula, ak yıllarga hayalim tartar. Ey kazanım, benim kardeşlerim, sizden kütem hayır fatiha. Sağını kazan, boş yemin senin aldığında. Sana bulgan izge dileklerim, yangrasın şu şajarımda. Sağını kazan, bilen anlatayım men yüreğimde bulgan hislerini. Eydi dostlar, birge jırlaygaly, iste kalsın kazan kişileri. Sağını kazan, boş yemin senin aldığında. Sana bulgan izge dileklerim, yangrasın şu şajarımda. Sağını kazan, boş yemin senin aldığında. Sana bulgan izge dileklerim, yangrasın şu şajarımda.
şu şajarımda, yangrasın şu şajarımda. Kazan, kazan, nurlu kazan, dertli kazan, mаңлы kazan. Eminim tuğan yağım, mаңлы kazan artı, arşa yağı, Тухайлы, Бәширлі, Мәхдилі, Ахунлы яқ. Әне ул биік тау башынан мотор болып көрініп тұра арша яғы. Şadiler,
Ике кызым бар дидем, берсе аның Галия. Ике кыз бар бит, биеп җирләр. Берсе Талия. Галиясе Әтнәнеке, Талиясе Аршаныкы. Менә үземнеке үземә якын бит инде. Хәзер мин Талияны чакырам инде. Талия. Анда да Талия бар. Талия. 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 Монда икән. Талия. Опа. Давай, Олег, чуть-чуть. Алларда сайрый сандугач, мин талының иясе ди. Асала кыш саны дугач сыман, үзең талиясе бит. Талия, 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 Талия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Талия, 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 Талия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Таңларны да уянам, карыйм бүдірі талларға. Бүдірі таллары синең сыман, рәхәт бирә жаннарға. Талия, 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 Талия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Талия. Ямайваң ясқы яшым, ашыңы тургай канаты. Күз карашың йөрәгемне яралады канаты. Талия, 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 Талия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Талия, 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 Талия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Кем булыр икән ия. Талия, Талия, Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Алшабактай güzel кызга кем булыр икән ия. Кайсы мотор? Оha, белә яшәле мотор шул. Менә иң күп биткәне шушы. Әйтеп тот. Әни иңнең җакы бүлмәсенә әлияме. Тал, менә әнисе дә монда икән. Әллә кайларга элә күрмә тагын. Квартирада анда бик күп бүлмәләр бар бит. Только әниеңнең җакы бүлмәсенә. Анда да баш очына түгел, оннан күренми ул. Аяк очына элтеге, аяк ягындагы стенага. Рәхәтләнеп карап ятсын. Төшләренә кер. Может, бәлким. Элегрәк минем бар иде бер җырым. Үпкәләмә дигән. Ак күлмәктән соң мин аны җырладым. Икенче номерлы җыр итеп куйдым мин аны. Үземнең
иҗат юлымда әйдәгез әле менә шушы үпкәләмә җырын тыңлап китик. Biz bələkəy şaqda Tatarstan radiosu bir gənə idi bit xələk, həzər FM radiolar bek kübəydi, başlar butaldı. Bek profesional rəvişdə işli тұрған, әлі də өз yüzін yoğaltмай тұрған радиобыз бар. Шуша радиодан biz тыңлап өстік бит инде музыка әсәрләрен, жырларны әйтәләр иде. Минем құлағыма шулай ятып қалған. Сәйдәш Гарифуллин эшкәртүендә. Сәйдәш Гарифуллин хәзер уйный. Илһам Шакиров җырлый хәзер Сәйдәш Гарифуллинга уйнавына кушылып дип. Менә шушындай
Sözler kulağıma çalınıp kalgan. Үземе дә менә шушы иҗат юлымның уртасында дип әйтергә кирәк, Сәйдәш Гарифуллин белән очрашып, аның белән эшләп аларга туры килде. Аккордеончы Сәйдәш Гарифуллин. Светлана бер җиргә дә куып та җибәреп тә булмый, китми дә, уйламый да, бармый да, чыкмый да. Светлана Гайнетдинова инде минем белән 8 ел эшли. 8 ел дәврендә аның белән без бер нинди сүзгә дә килмәдек. Юк, җиде генә әле. Син менә мин тегендә карыйм. Җиде да. Булсын җиде. Арттырабыз ичендә без әзрәк. Әзрәк. Сөткә су кушмасаң булмый бит инде. Булыр әле 8-дә, 9-да, 10-да Светлана, тик син китмә, зинһар, китмә. Пока эшлибез. Светлана Гайнетдинова, соло гитара. Яшь музыкант килде, менә Бористан соң мин 2 колсыз почти калдым. Ул аны алыштырды, аранжировкаларны быел эшләде. Алмаз Мөхәммәтҗанов дигән җегетебез бу. Әле тагын бер алмазыбыз бар. 2 алмаз. Әнә кирип китте ул, әле ничә торгандар анда гитарист, акустик гитара дип атала инде монсы. Җырлый да ул, бик матур итеп җырлап та күрсәтер. Ансының кушаматы бар икән. Хәзер булар икесе килделәр, яшьләр студиядә җырлыйлар. Шампун каясың, шампун каясың диләр. Мин әйтәм, булар әле эшли башламас борын, ничә монча яратучылар микән ни булар дим. Мончага барга җырлыйлар микән ни дим. Шампун. Тегенең кушаматы шампун икән. Музыкантлар аны барысы да белә, бөтен Казан белә аны. Шуңа күрә ул үзе дә яшерми. Миңа шампун дип кына әйтегез ди. Бер дә ди авырсынып тормагыз ди, мин ул нине кушаматны яратам ди. Менә бит нинди кешеләр бар. Теге обижать итү йөзеннән түгел, шампунь үзе әйтүе буенча ни өчен икәнен дә дип кызыксынучылар булыр ди. Шампунь дип нәрсәгә кичкенәдән әллә шампунь ичеп җиргән дип уйларлар ди. Димәсеннәр өчен ди, аңлат ди. Шампунь савыты тибеп җиргәнне аңлат ди. Дебияз җегет ул. Дебиязда тау бар безнең. Тау. Быел местный Дебияз малайы буларак тауда аның белән чаңгышудык. Дебияз җегете Шампунь Шарифуллин. Нишлисең син? Бу минем костюм бит. Чәчәк отқан шақларында сары була күнбагыш. Чәчәк отқан шақларында сары була күнбагыш. Карама син күнбагышка, салма башыңны сагышка. Сагышларыңны бүлешергә яннарыңда мин бар ич. Карама син күнбагышка, салма башыңны сагышка. Сагышларыңны бүлешергә яннарыңда мин бар ич. Сары булса да моңаймый күлеп тора күнбагыш. Сары булса да моңаймый күлеп тора күнбагыш. Күнбагыштай күлегәле, яшьлек кадерен белегәле. Алда безне кавыштырып бәхетле итәр күнбагыш. Күнбагыштай күлегәле, яшьлек кадерен белегәле. Алда безне кавыштырып бәхетле итәр күнбагыш. Яштан күзләрен алмай гашык булган күнбагыш. Яштан күзләрен алмай гашык булган күнбагыш. Күнбагыштай миндә гашык сөю хисен тора ташып. Ömrüm кояшы булып балкып торган син барыш. Күнбагыштай миндә гашык сөю хисен тора ташып. Ömrüm кояшы булып балкып торган син барыш.
ғашық сүйік хисім тұра ташып өмірім құяшы болып балқып тұрған сен барыш күн баштай менде ғашық сүйік хисім тұра ташып өмірім құяшы болып балқып тұрған сен барыш өмірім құяшы болып балқып тұрған сен барыш. Кісесінде бір записка бар, қаралы, теге яғындама, бұл яғындама. Ел бойы шол записканы, бұл бек қызықлы хат, қадірлі достар, бек мен шаған хат, бұл бұлтыр Қазанда yazылған бұл, қойдадыр бүтен түбәкті. Мен мұның иесін ізлем. Мені нешеншікін қоям, 22-сіне хәтлі бәлгім Қазанда мұның иесі келіп шығар. Не үшін дейсәгіз, бек қызықлы бет. Ғабділфәт исемлі сөзден біреу 47 сөз тапқан. Бір сөзден 47 сөз тапқан. Бір исімнен. Ғабділфәт, мен сіздің милли һәм ұзын исімігізден 47 сөз таптым. 2 нұқта. Бірінші, ит. Екінші, бит. Үшінші, бітлі. Дөртінші, бәрі, білі, гіл. Бұлар үтірлер бар енді арасында. Ғаділ, бәла, дала, тап, таба, тіге. Тіге. Баға, даға, бал. Бал, мұнсайбет. Балет. Балет та бар. Даға, балет. Флаг. Флаг та бар. Дела, ота, бата, ғата, абаға, ел, тал, ал, тала, тіле. Тіле. Тілеші yok малай бұлай. Шехәріфе екен. Тіле. Тіл, ала, елға, аға, ела, от, тәбе, офет. Егіт, бала, әтті, тәтті деген. Әне бұл яғында дөvam етіп кеткен. Тағын бір сөзім бар, конечно, үтір. Но язарға ұят, үтір. Бұл бек грамотный кіші yazған мұны. Оны бек қаты қатын қыз яратқан мужикларға әйтәлер деген. Сіз мәлі о? Сіз yazмадыңыз ма? Иесін таптым деп тұрам. Қазір мен мұны бірінші күнні оқыған едім. Шында оқ біреу таптым деп записки қышқырып мұнда кетіріп берді. Оқыған едім гат деген. Соң мен айтам гат. Қатын қызны, көзәл затны яратушы кішіні гат деп айтып бұла міне. Бұл бет анда олай демеген, бек қаты қатын қыз яратушы кіші деген, мужик деген. Енесі тапқан теге бір приз қойған ем кішкенегіне. Шуңа енесі ұта. Қазір бірнеше күн өткәш, біреу яза. Фәриде 2-ші рәт 17-ші орында отырғанын да көрсеткен. Тағын келмеген мекен бұл ханым. Міне мен ол күнді оқи алмадым. Хатларыны текшірем қайтқаш үйде. Бұлай деген бұл. Міне қазір мен сізге бір жүмле оқим деген, еме? Шының баш харифлерін тізіп қарал деген. Hem cümlesін yazған. Білем інім, ләкин әйтмем түзем деген. Білем інім, ләкин әйтмем
Түзем. Фәриде. Хәзер инде бу кешене эзлим. Башлы да безнең татары.
баяғы Яратырдың ақыры баяғы Һеҙҙең Ҡазанда ла шулай аҡса бирмәйҙәрме ул? 3 ай бит инде пенсиямды китермәйҙәр. Заводта ла аҡса юҡ ти кешеләргә түләргә. Эш хаҡын тауар менән генә түләйҙәр ти. Шулай Ишембайҙа йәшәгән ҡыҙыма ҡунаҡҡа киттем. Ишембай трикотаж фабрикаһында эшләй минең ҡыҙым. Сиреп байып бөткәндәр. Байымайны эш хаҡын колготки менән түләйҙәр ти бит. Колготки менән идән юалар, колготки менән өҫтәл һөртәләр. Тәҙрә штурларла колготки. Идәнгә ковер урынына ла колготки йәйгәндәр. Мин әйтәм инде юлдан килгәс инде юынып сығайым тип банный ишеген асып ебәреүем булды, башыма колготки өйөмә килеп тә төштө. Тәгәрәп тә киттем. Банныла юынмайҙар икән, шуға мунса һалғандар. Һалмайны кейәү лесхозда эшләй бит, уға эш хаҡын ағас менән түләйҙәр икән. Ҡайтып киткәндә ҡыҙым өр-яңы пальтаһын кейҙереп ебәрҙе. Колготкиҙан тегелгәнде. Икенсе килеүеңә шәл дә бәйләп ҡуйырмын тине. Колготки ебеннән. Автовокзалға килдем. Аҡса юҡ бит инде. Билет алырға кәрәк. Кассирға аҡса урынына 12 колготки бирҙем. Кассирҙың тоже аҡсаһы юҡ бит инде. Сдачаға 2 лифшик бирҙе. Ай-ай-ай, мин әйтем. Сдачаға бит 3 положена мин әйтәм. Юҡ дәй, яртыны ғына бирәһе ҡалды дәй. Развы аҡырҙым. Үҙенекен һалып бирҙе. Ну яртыһын киҫеп алып ҡалған. Хәшәрәт. Билет хаҡтары ҡыйбат булғас, автовокзалда кеше әҙ йөрөй икән. Шуға 5 рейсты берләштереп, 1 рейс яһағандар. Эй, ҡыҫып үлтерә яҙҙылар. Развы аҡырып ҡотолдом. Ну төшкәндә теге колготкидан тегелгән пальтам һүтелеп бөткән. Ҡараһам, эстән колготкиым да һүтелгән. Ярай әле ыштан һүтелмәгән. Һүтелер инелә кожанный. Үткән барғанда оло кейәү кейдереп ҡайтарып ебәргәйне. Кожзаводта эшләй минең кейәү. Уға эш хаҡын тире менән түләйҙәр икән. Сусҡа тиреһе менән. Шунан бер кейәүем Туймазыла йәшәй. Ул эшләгән урын завод медицинского стекла тип атала. Тоже күп кенә алып эшләйем ти. Күпмерәк алдым тине һуң әле. Аванысҡа 77 000 колба, Палушкаға 96 000 пробирка бирделәр ти. Ну инде гел пробирка менән колба ғына бирмәйҙәр инде. Ҡайсағында эшприста эләгә ти. Әле бына премия биргәндәр. 112 000 пипитка. Танауға һала торған шулмы? Шунан бер кейәүем Эрзинә техник изделияләр заводында эшләй. Ул исмаһам һәйбәт ала. Уға эш хаҡын груша менән түләйҙәр икән. Әле күптән түгел күстәнәскә 72 штук груш алып ҡайтҡан. Эй, грушалары шундай ҙур инде. Ҡып-ҡыҙыл инде менә инде. Теге Эрзинәвай груша. Клизма яһай торған. Шуннан bir як күршем КГБ-ла эшләй, контрразведчик. Понял? Тоже күптән аҡсалған юҡ ти. Эшпион тотһаң үҙеңә булыр тигәндәр. Шуға Аванысҡа 2,
балушқаға үш шпион тұтқан. Бүтәхілі қотын қыстай. Бірі бігірек сиверді. Бисәхін ойырып шул сивер шпионға үйленді. Импорт не бейттей. Шол импорт не бейсе, үйден Америкаға алып кетті. Америка дегенден Мәфтуха шында олтырма, әйхіз білмейхігіздір енді. Ана шыл Мәфтуханың бір қады туризм бюрохында ішлейкен. Олайты бізге іш хақын путевка менен төлейдерді. Әлі бір путевка бергендер Африкаға. Шол Африканан бір нигер ертіп алып қайтқан. Бақсала ішлетіргеті. Шол нигер 2 күнгіні бақай кеткенде Африкаға тойғанды. Бұнда қимметсілік, басқа өлір қалым yok. Құрхағымасты тибе-тибе-тибе-тибе-тибе әйтеді. Тәубәкейім, іштер бұлай барха қойда барып сығырбыз. Бұна менің бір олым Якутиялы яшай. Ол индунда гинеколог болып ішлей. Білмейім балақайым. Нәмәмінен төлегендердір. Өзімдің да бек біләхі келі, балақайым. Әбіна бір келінімдің ініхі морықта ішлей. Құты сұғып үрейінді құдайым зарпыла тұрына бірей, өлік мәйт беріп қайтарып ебәрме әлер yorар инеті. Бұнда, разбы ақырттақы тұл алмасын, ай-ай-ай-ай. Қарағыдалы әйгін әкейім, менің бет түпсік молайым, еттер қораусы болып ішлей. Бұна шул балақайыма зарпылаты орынына тері ет беріп қайтарғандар. Yorай әлі простой ет болмаған, ярсы етілеккен. Балақайым банкирдар алдында шул етін ерлатып көн күрә. Бұна келерге тейішіні бүгін. Ona келген екен. Хаумы балақайым, келдің ме? Етің мінәр келген. Здравствуй. Башқытса білмейдір, бұлай біләбі. Бәбекейім, келдің ме? Убышты, балда. Мәх тұтыптыр, әйді ерлатып көрхәтейге. Мен ана халыққа қараптыр, әйі. Әйді, кетті. Мына бет. Бұлды балақайым, әлі тағы 5 қағала ерларға тұрағың ма? Көтіп тұра. Дәртленіп кеттім әлі әбей кіші. Еғылайадым, бұлай бұлмай екен. Бұлна мәмінен бұлмай екен, әйімі. Мен бет бабушка непростая. Она, бабушка крутая балдежная. Она менің егет келді. Балақайым, бір шәп күні күй керек, балақайым. Yok. Сейчас скажу, какой песня. Айтугл, какой танец. Хадыр балам. Балдежно, молодежно, дискотично, романтично, эротично. Не ту сказал ведь балакаем. Бабушка ошибся. Ты вис. Во. Рахматышкина. Benim halime Koşup barıp selam etsin Etkeyim enkeyime
arasını da ey talarga sağınamının sağışımının varsını da yettim olsa bit balağız jide yat arasını da şakmayalar hislerimden gündüzde kişlerinde Gözümü yumsam gillalarımı Kuremmin düşlerimde Etkilsinler yanlarım Taşlap bütün işlerim Minallarımın yollarına Göz yaşlarım düşedi Sen kanatım, kerşeminim halime Aşıp barım, selam etsin Etkeyim enkeyime Ey dalarıma sağınavımın Sağışımının varsını da Yettim olsa bit balağız Şide yat arasını da Ey dallarıma sağınavımın Sağışımının varsını da Yettim olsa bit balağız Şide yat arasını da Sağışımının varsını da Yettim olsa bit balağız Şide yat arasını da Etkilsinler yanlarım Taşlap bütün işlerim Minallarımın yollarına Göz yaşlarım düşedim Minallarımın yollarına Göz yaşlarım düşedim Кеше гомере бик кыска, кадерле дуслар. Әйдәгез әле без бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, мәртәбәле булып, ихтибарлы булып, бер-беребезгә файдалы булып, кирәкле булып яшәсәк икән бу кыска гына кеше гомерен. Бу турыда миңа үзем дә беләдер, ләкин Рамил Шурагулов матур шигырен җибәрмәсә, һәм аңа Илфат Дәүләтшин, көчле композиторыбыз, минем якын достым, күп җырларыбызның авторы Илфат Дәүләтшин. Мин аны бик хөрмәт итәм. Менә киләсе җырыбызда аларның уртак җимеше, ишебезнең уртак җимешебез, без бу дөньяда кунак кына. Узган еллар йөгерек аганы су Яшеллек язым ерагайган сайын Күңелләрдә нигә яман су
Жараланмаған әлі көресің Өтсін ғұмыр әйді шауландырылып Оғын сулар бізден күнләшсін Ортаймайғыл біз еп-еш қалып Күнләшсін Şerimenler biz bu dünyaya mengelikке tugel Unaqına bulup girgenler Қышалардан соң бар бір яз келер Дұсылар білін, сүйген ярым білін Шырлап егіріліп ешік өмірге Гүлбақша қазайдым, күрексіз қалдым. Көкні тіреп тұрайдым, тірексіз қалдым. Дүнияда ең бай кішейдім, бір несіз қалдым. Юққа шықты жан алтыным, әнесіз қалдым. Көңілімді мұңарышымын менім, қияшлар ерген, ошы жиллерді жилкеме еркелеп үрген. Ол балбал болып яратып, ұялар құрған. Yolға шықсам, оң yol тілеп, дұғада тұрған. Кем десем меңа әр вақыт изгілік қылған. Еңімді фәрішті деген әнием болған.
қайдан табым екен жылы тірлік сенің ерекні шул жүрегіңе болса янейім башқа нәрсе миңа керек ме шул жүрегің болса янейім башқа нәрсе миңа керек ме Yaktı nur kaydan halim eyken Gözlerine enni bağırga Senin karşından yağımlarak Mümkün değil birini tabarga Senin karşından mümkün değil birini tabarga Qoya, hazır gene eti torunda jır. Qoyan alayım indi men. Sen? Yine beni sen yapaymış. Sen yapa. Bu benim etinin dvayırot neye bola bu etinin iki toğan apası. Kupten görüşken yok yemine. Sen yapa. Sen yapa. Hazır sizge bir plakat, priz, stüdyo. Sani yapağa. Bak, teksine. Ah, Sani yapağa. Bana şulay şul. Ömer bir yılını eti kilgen idi benim. Өзімнің әти бек шатланып қайтып кеткені, концертың да әйбәт деген еді. Министр связи білен бірге отырдым дей. Шошы алтын шәрәтті шатланып қайтып кеткені. Бұл ол да настроениесі болмады. Әнейіміз де кетіп барды. Шоңа көре бек міне шошы туғанларыбыз қалды. Туғанларыбыз, оларның біздің әней үшін әнейіміздің достары қалды. Бір күнді әнейінің бір туған сіңлісі келді. Ол да менің мініп келе, әйтмешігіне мен айтам, әней мініп келген кебек болып кетті. Фобос жетекшісі меңа бұлай деп ята. Фобос машина сатып
ята бит бер фобус. Акос бар, фобус бар име. Әгәр дә акчарларыңа яхшы приз куясың килсә ди, машина куям ди. Һәрбер җырыңның ахырында фобус дип бетерсәң ди. Жоқ, мен фобус алайттырып, мен әйтәм, җырларыма тел тиштидер мин. Безгә машина кирәкми, безгә әнә цептер сәгате дә бик шәп. Шулай бит. Менә хатларны укыйм да, кай вакытны бер ягын укыйм да, икенче ягын укырга куркып китәм. Чөнки бер пиштем. Бер ягын укыдым да, икенче ягына анализ маши дип киткән. Габделфәт ак күлмәгең кидең өмет белән сугарылган иде җырларың. Үзең өчен түгел, халкың өчен җырладың син, һаман җырладың. Туган якка, илгә, көнгә багышланган иде җырларың. Мактадың син җырда туган якның яшел болын, иркен кырларын. Баш имәдең каршы искән җилгә, җырларыңнан моңнар агылды. Авырлыклар килсә җырладың син, һич имәдең газиз башыңны. Кайгы килде, газиз әнкәң үлде, ә син тагын җырладың. Торган сайын һаман үзәк үзгеш, елатырлык булды җырларың. Үзәк үзгеш сагыш, тирән моңны җырларыңа кайдан аласың? Халкың үзе зурлый сине бүген, ул ярата сине, баласын. Горур үзең бераз тәкәбберлек, шалымнары китә күренеп. Миңа гына шулай тоеламы, әллә бармы бераз кирелек? Бар бераз кирелек. Җырларың да синең беләсеңме үзең кебек үзгә башкача. Җырлый алмый аны һич берәүдә. Буйсынмыйлар алар башкага. Бу алкышлар бар да сиңа гына, чәчәкләрдә тирән мәхәббәт. Җырың белән безне сөендереп, яшә әле, яшә Габделфәт. Татар бетә диләр, бетми татар. Тел кирәкми диләр, кирәк ул. Габделфәттәй шын татарча итеп, җырлаучылар әле сирәк ул. Исемемне куймыйм, танышырга теләсәгез мөмкин. Мин монда тамашачылар арасында, курыкма, 18 яшьлек кыз булмасам да, бөкрәйгән карчык та түгел. Бик зур рәхмәт. Бөкрәймәгән карчык өчен киләсе җырыбыз. Матур апалар өчен киләсе җырыбыз. Хатын кызлар өчен. Без алардан башка минем әйткәнем бар 0 дип. 0 бигәз инде ул. 0% бар инде зирәк. 0 бигәз булды әле ул. Женя. Ирне бит ир иткәндә хатын. Юк иткәндә хатын. Хатынны да хатын иткән ир. Шулай мәле ул? Шулай. Ирне ир иткәндә хатын, юк иткәндә хатын, хатынны да шын хатын иткән ир. Менә шундый мәкаль белән мин. Шундый. Барлык хатын кызларыбыз өчен киләсе җырыбыз. Барлык ирләр исеменнән киләсе җырыбыз. Бу дөньяда син булмасаң, кемне яратыр идем? Шатлык, кайгы, сагыш аманы ничек таратыр идем? Язмыш җилем мәхәббәтнең канатын каярмасын. Утка салсын, суга салсын, тик синнән аярмасын. Gülüm sin kıyaşım, benim ömür yoldaşım.
Жарым була күр гомерлек, сөюләрем мәңгелек. Язмыш җиле мәхәббәтенең канатын каярмасын, утка салсын, суга салсын, тик сеннән аярмасын. Язмыш җиле мәхәббәтенең канатын каярмасын, утка салсын да суга салсын, тик сеннән аярмасын. Алтын күзләргә кушарбыз, чәчәк елларыбыз аны. Бердәм булып бергә үттек, гомер юлларыбызны. Язмыш җиле мәхәббәтенең канатын каярмасын, утка салсын, суга салсын, тик сеннән аярмасын. Язмыш җиле мәхәббәтенең канатын каярмасын, утка салсын, суга салсын, тик сеннән аярмасын. Язмыш җиле мәхәббәтенең канатын каярмасын, утка салсын да суга салсын, тик сеннән аярмасын. Yürekler Tağın bir şey orta kalan Tağın bir şey orta kalan
Yaşlı şey, yağmurlu şey, salkın kızga kaldırıp gitme, niga bik azga kilesin, seni sağınıp ömür o'tda. Yaşlı şey, yağmurlu şey, dostlar yığılışkan uşaklar, lakin köpme sağınsak da, geri qaytmaz indi ol şaklar. Tağın bir şey, tağın bir şey, артта қалар. Ey kadirli yağımlı şey, Söyüvenle sinde kaptım, Jilli Kur'anlar jing almadı, Nene kabat singa kayttı. Yaşlı şey, yağımlı şey, salkın kızga kaldırıp gitme, niga bik azga kilesin, seni sağınıp ömür o'tda. Yaşlı şey, yağımlı şey, dostlar yığılışkan uşaklar, lakin köpme sağınsak da, geri qaytmaz indi o şaklar. Yaşlı şey, Min gözlerimle gelecekni görüp eylete başladım. Gelecekni görüp, şuna görem dep his ettim. Eng ağır minutlarda da жеңіл һәм көркәм итә. Ayşağın әлі бірге ерейдік болында. Жол болынан жиып бұла кеткен, чәшәкләрім еді қолында. Бүгін сенің той, янәшәңдә бұда. Бүгін сенің той, сүйеулерің шулма, икәу бірге ерген. Таныш болыңларда, чәчәк жыям бүген. Құтлап сенің тойны, құтлы дуслар сені тойын білән. Шатлық бизи нурлы yüzләрне, берәүгә дә инде кирәк түгел. Бүген минем яшьле күзләрем, бүген синең туй, янәшәңдә бұта. Бүген синең туй.
senin toyuna. Toyun bugün bugün yağmur yağar. Bir varmanım senin toyuna. Yalmayınsın al su güller tutu. Çıksan idi hazır yoluma. Bugün senin toy. Yana şayda bu da. Bugün senin toy. Suyuların şuma ikal birga yerga. Tanışlığın bardan. Şeşek jiyan bugün. Kıtlap senin toyuna. Ah nihayet aşk kapımı araladı. Sulu sulu yanıma sokulup özüme daldı. Sen daha önceleri nerelerdeydin? Ah, demlendim kollarımda var şimdi. Ben nasıl da senden yar böyle habersizdim. Ah, yenilendim dudaklarında yok yok sende. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm şşt zilli. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, ölürüm sana. Ah, ölürüm sana, ölürüm şşt zilli. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor.
Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Düştüm ana zalim, düştüm ana zalim. Hadi, pesita sekali. Hadi, kasuk bir. Tezrek. Туған күнген әдіп кетті, бұл бесе хамман жоқ қойдыр екен. Bunda dura ekan. Degende ketip boram. Allah'a şükür qaytib yetdim. Oy. Әдірек тұтынып тұрайым әлі. Тұтынғасы рахат болып кетті. Баш әйләніп бірі-бірек тұра. Бар-бір рахат. Нема тұра? Бұлай етіп. Qaytib yetmeden уже huğuşunğa тұра. Сәлей! Хенекін искамыры. Эстем, ну и что? Көбісі bulmanı. Yartı bidire samahı tındırdım da taydım. Қара кесе düşüp қалған. İzleme taptım. Bunda iken. Üske koyganlar. Buna ondarak koyhalar bulmayım ikenni. Sırası kırıp getirini. Eğer kil. Eytem mine iskende. Koy da iskende etmeyim. Etmezse koştular. İstem no men Yuri istem. Yuri. Ya Yuri'si bulamıyor. Horap durmanı ben de istem de koydum. Yuri buna hine usitip men Yuri istem. Мен ете тұрғайының мә? Niye sen деп. Bana min de hine üstüp ise тұрғайының. Bey tuqta. Minge usitip isirge. Әлібет мен hine. Hin kurhatkandardı kurhatmagan. Bırak hadır kurhat aminde. Nime kurhatahın? Desene nime kurhatahın? Onu kurhatıp durmayı bilindi. Sırası schodu. İyi gastın arak birdi tükürükle bir bırak yıvırabız. Смертельный удар и каюк. Тükü hin yırak gitmey ama. Çünkü menin hinin yanına barırga hal yok. Oşundağına dur. Kadir bir de tükürüm de. Ya istim negeste barını biklo. Ya. Yokunum.
Вообще yuklamayım. Ne işlemekse bulağın? Men bugün tün boyu koturup sığam. Allah'ım, dur bakayım. Boş eğlenip gitti. Hiç buna bulay ultra kız buna. Bulay. O ayaklarınız üstü. Nime? Harflap eytem. Moment esinde sisindirali dinim. Nime? Sisinirlikleri kalmanı mı? Какой сисину? Eytirge hal yok. Yok o kila. Ne? Buldu koya gittim. Buldu mu? Şahs. Bul kimdeki tağı? Koydan bileyim. Yaltırap durayın aldım da gittim. Oy. Gitme. Gel. Ergeme ultur. İkev gına. Matur gına itip. Boğuşmay gına. Muğlu gına itip bir yırlaşıp ulturaya gel. İyi buna. İrtenen birlikte bulturam. Бұл қасан ісіп қайтыр да екі мұңлығын айтып ерлашып ұлтырабыз deyip. Nine buna? Tilakkeyin kabul buldu bit. Teki koydum bit ya. Davay başladık mı? Hazır başlayayım. Var mı ne? Var buna. Tondurdu deyip duram. Vay tuğtalı biz hazır ikev ne meşe bulturabız indi hininimden. İkev güne indi. Bütün kişi yok ikev. Ne meşe bulturabız ikev. Eş yok. Ул малдарың ақыра, балаларың бәләкәй бүтінләй сусқа. Bilmeyim. Ben suska tapmadım. Tapmahan ne? Ulara şamağan. Min de az. Yuklap gitip barayınım. Eytem okura os bulgan okura iken. Karalım ben bir beliş alıp gittim. Beliş koya. Bəlişin yandı. Hapşırdı mine beliş gerek mi? Ben toyup kayttım. Hin toyup qaytqan ne? Biz hinin qırhan daylap tırğa tiyişmeney. Dilehenneme yola, onda benim işim yok. Benim yok ile, sa, ben yoklayım. Ehin bana, tay. Tay bana. İşitmeni bu gay. Tay bana! İşitmeyin ben. Elle yırtıldı indi. Var iken. Men hazır yoklamayım. Men hazır yine yırlap birem. Nime birehin? Yırda birip bulam eken. Yırlap kurhetem dinim. Так, тишина, 150%. Разгон alıp bulmaydır ha. Yoklap gitti yazgamın. Şema bula, şema bula şımırdı. Minen sıkat duram şunday tavuştuk okra iken. Ey, eytem yemsiz. Yarısı kilgen. Feride Kudaşova. Hinos burri. Bütün ey boştu bu tanı. Men koyda kaldım hele. Üfele. Git hele hinen horam. Koyda? Ey şul men şımar bulturayınım. Bulay
Алай одағы. Түнне йөргән ир-аттарда әзгенә бар йомышы. Ниме? Тәүбә килеп тә әйткән. Нәмә булды? Һуң, йырындың һүзләрен уйлап кара. Уны мин һинән оттым. Нисек миннән? Һин йырлап йөрүнең Касан? искән сагыңда. Искән сакта бит Әле ул. тагы берәү бар. Әбидің бар құмғаны. Тәһрәт аллы. Қаралы сақ йырлап еберменем. Безнең бит балалар булырга тиеш. Исенә төште. Нисәү икәнен беләһеңме? Біләм. 3 бутылка. Ай! 3 штук бала. Не, қаралы. Bir яртылык акса биреп тора әле. Бер тиен акса юк. И бар бит инде монда. Юк, бер тиен. Юкмы? Бирмәйһеңме? Бер тиен акса юк. Үдеңә үпкәлә. Әгәр дә мәгәр һин миңа bir яртылык акса бирмәһәң, мин хәзер һине буам. Кит ала моны, кара. Бер исеп кайтып нәмә кылына? Безнең кебек көндә сән эшләмәс. Мондый бисә белән эшләргә миңа нәмә кирәк? Тәүбә. Нәмә эшләмәксе булаһың? Минме? Әйе. Мин хәзер һине асып куям. Асып куям? Әйе. Мин бит һине бер дасманым. Нисә елдар буе, интегә. Бuna тигән үс бала тәрбияләп үстердем. Нәмә мин әле сынлап та сип кайткан дип уйланыңмы? Мин һине сип кайткандарды уйнап кына күрһәттем. Ышанып торган икән. Ну көр әле. Бына ирдәр карагыз, ышындай көнгә кала күрмәгез. Ирдәр bundan ни причем? Ирисһә, ярты дөнья югала. Катын исә, бөтә дөнья югала. Ә мин исмәгән шулай булгас, мин һине акылга гына ултырттым. Бер биште бүтән исмәйһең. Хәзер Америка Кушма Штатларыннан килгән скрипач белән мин бер җырларга телим. Ул минем дустым, күптәнге дустым Паул Кульвили, аның тормыш иптәше дә килде, Казанга килде, моңа ышаныгыз, хәзер ул ышандырыр, үзенең ул урысча белми, татарча белә һәм инглизчә белә. Хәзер мин бик теләп аны сәхнәгә чакырам, аның белән бер җырлыйбыз. Паул Кульвили. Туган тел ре минор. Мен шуны гына беләм. Гитара включи.
Amerika Qo'shma Shtatlari Bunlarga bir şep, bir ungan, salatlı, mumlu, tavışlı, artist bilen, Gabrufet bilen bunlarga ruh esti. Gabrufet, it's a privilege to play with you, Gabrufet. Thank you very much. Manda. Paul Kulvi, США.
Yazılmışım elle bəxtimi Uksiz qalğan көңіл yatqatar Yazılmış niye bulay kilmirtesin Şiirde kökme süyük etken yar Kim görmegis bizini paralalardan Yaman atalar zinhar takamağız Ömürler biternip yalğız üter Süyülerini kire kalkmağız Yalğızlıktan üzgələmgən canım Yuvatırlıq deyim olsa Üzegime utken vaq janlarga Biridim mini elləsir Kim görmegis bizni paralalardan Yaman atalar zinhar bakmağız Ömürler biternip yalğız üter Süyülerini kiri kokmağız Kim görmegis bizni paralalardan Yaman atalar zinhar bakmağız Ömürler biternip yalğız üter Süyülerini kire kalkmağız Süyülerini kiri kokmağız Süyülerini kire kalkmağız Mana qo'ya ilasin bilasing endi. Обязательно, ya. Bu paketni agarda yozilgan kishini bilsa, men anga bir o'zimning bo'lagimni berar edim, agarda bilsa. Rahim etingiz, kim yozdi? Ең бірінші етіп сені мақтаулы есімің біле құтылым, яғни бізге залда қосыла тұрғандар. Татарстанның атқазанған артисті деген есім беру шын көңілден құтылым. Приз в студию.
Кайсы ошый алыгыз. Аннан соң бу ишесендә алыгыз, тагын бар ул. Хаман шул бер үк мин инде ул. Менә монсын мин хатны язган автор үзе җыйный минем рәсемнәрне. Һәм 2002 елга сезгә чакыру билеты монсы да. 2нче елга. Беренче рәт 8нче урынга шап итеп килеп утырасыз. Бик шады хаты, мактау кемгә дә шәйнде ул. Абделфәт Шибәр кыз чәчәк алып торучы сездән кызыгыз түгелме? Малаем гыйшык булды, кодалар булыр идек дигән берәү. Әйтмим әле. Абделфәт абый, сезгә бик зур үтенечем бар иде. Минем 98 елда 21 яшендә Чистай районы Каргалы авылында яшәүче абыем Рафис югалды. Без үзебез аны исән-сау кайтуын һәр көнне көтәбез. 1 минутка да аны онытмыйбыз. Сез абыем Рафискә багышлап берәр җыр яздырып җырлый алмассызмы икән? Абыемны күреп сөйләшкән кебек булыр идем. Зинһар гафу итегез. Абыем үзе берничек тә югала алмый. Аны кемдер нидер эшләткән булса гына. Но без только яхшыга гына ышанабыз. Үтенечемне тыңласагыз иде. Сезне бик яратып, Раилә, уңышлар телим, гел шулай булып калагыз. Менә мондый бу хатка мин нәрсә дип әйтәгә. Менә бүген как раз безнең телевидение видеокассетага төшерәләр. Мин әйтәм, әллә шуннан төшереп, шулар таратып, менә шушы сүзләр ишетелеп, Рафис дигән җегет табылыр, бәлкем. Менә шуннан гына инде минем бүтән моңа булышарлык хәлемнән килмәс дип уйлыйм мин. Аннан җырлап кына кеше эзләп булмый хәзер. Шулай бит. Аннан соң мин теге тоткын Ленар җырын җырлаган идем заманында. Төрмәдә вакытта. Ул төрмәдә шигырьләр язды. Как мин аңа кирип клиплар төшереп киттем аның яныннан. Ул завклуб булып эшли башлады. Минем арттан ук чыгып җитте төрмәдән. Ул чыкты, хәзер дә шигырьләр иҗат итә, ләкин бу андый случай түгел инде. Булай гына әйтүем, исән-сау табылсын Рамил дигән җегет. Рафис дигән җегет ди. Хөрмәтле Абделфәт энем һәммәсе ади табигый сакланам, мактанам, уңышлар телим. Минем үтенечем бар, менә шушы җирдән укып китәм. Үтәмәсәң дә үпкәләмим, минем сүзләремә язылган 2 шигыремне музыкага салып җырла әле. Зинһар, узган концертыңда Айдарга дигән җырны җырлап елаткан идең бит. Минем кызым да 4 ел элек Күкмарада газ шартлаганда 25 яше тулган көнне вафат булды. Йөрәгеңнән үлгәнчә китәсе юк әшесе. Ана сагышы дигән шигырендә язган. Бәхет көтеп, өмет итеп үтте яшьлек елларым. Кайгы сагышка уралып узды гомер юлларым. Тормыш авыр, катлаулы да, кайгылар күрми булмый. Бер кайгыда газиз балаң югалткан кебек булмый. 1 минутта истән чыкмый, балам күңелем күгендә. Аны уйламый мөмкин түгел, ул бит йөрәк түрендә. И Аллам, бала кайгысын берәүгә дә бирмәсин. Утын биргәч, суын да бир, яшәү өчен ям бирсин ди. Безгә Ахмадуллина Зәйтүнә апа пенсионер укытучы методист мәгариф отличнигы. Менә шушындый хатлар. Мен ең орттагы партада утырадырым 10-нчы класста. Хәзер безгә бик матур, бик шибәр, минем йөрәгемә киреп утырды ул кайтуга. Класс җитәкчесе итеп куйдылар, җитмәсә математика укытучысы кайтты. Исемен әйтмим.
ул кайтуга мин иң беренче партага килеп утырдым. Мин аны шул хәтле шаттым, яраттым. Ул шундый гүзәл, аның дәресен көтеп торам. Кайчан ул дәрес килеп җитәр дип. Ул кайчан керер дә миңа Павлату бишле куер дип көтеп утырам. Без арада нәрсәдер бар, аның ул да мине яратты. Бар бит инде, анда разница яшь арасында 5 кенә яшь булып чыга. Булырга мөмкин бит. Менә шундый тарихы. Вазих әйтә, булды буды ки яңа тема, яңа укытучы һәм укучы мәхәббәте. Илфат Дәүләтшин, Вазих Фатихов, соңгы каңгырау. Günahsız gözlerine serli nurlar şağıldı samimi yüzlerinde. Niye deyip min aradım sen yüzgende ak şilede. O kuşum bir dinle minim niye kirdin kumülge. Sana kıngıravşımlama yürek var tıyalamagan. Kuzu kuşasını yaratıp tuyalamagan. Sana kıngıravşımlama yürek var tıyalamagan. Kuzu kuşasını yaratıp tuyalamagan. Balam dersmeni saati tevlik ketin. Bir karasam muhabbetim, bir karasam senglensin. Tapta yanına çıkanda kağılıp gittin yalgış. Yazmışlarda yalgışlar var, bu yalgış tatlı yalgış. Sana kıngıravşımlama yürek var tıyalamagan. Kuzu kuşasını yaratıp tuyalamagan. Min de toydum jalılık oralarda. Nindi kuzlar bilen qarayım derste balalarga. Neşeme kuz arasından uyalmayım sina qarab. Nazlı qarışına uğrab deşesin yarat yarat. Sana kıngıravşımlama yürek var tıyalamagan. Kuzu kuşasını yaratıp tuyalamagan. Sana kıngıravşımlama yürek var tıyalamagan. Kuzu kuşasını yaratıp tuyalamagan.
Хушлашма. Будет, хушлашма будет. Дываники, попозже. Плакат. Дыванияңның, сіңлім, дыванияңның давлениесі нешек? Әйбет ме? Давление. Әйбет ме? Вот молодец, а? Нәрсе екен деп тұрам. Татарстанның халық артисті исемен объявлять ете деп тұрам. Дәвәненки будет. Песня хушлашма ұнаттырмақсыз. Хушлашма соңырақ бұлар дәвәни. Сізге бағышларбыз, қызығыз мінді, молодец. Камера яндарақ отырасыз ақыры. Бек зор рахмет. Анағыз тан кіші шағыр Алла берсе бұлай сұрай білгәш. Міне, шулай тұрып, әзірек қараштырып, нетіп, міне бұса малет нәрсе бар екен мұнда. Паттар. Қоттыны білін ызғышлары шунан башланайка. Мұттыр, қоттын ері мұттырдып, башқаларының ерлері де үрмей бейіп жыр-жырыла. Мұттыр, қоттын ері мұттырдып, башқаларының ерлері де үрмей бейіп жыр-жырыла. Жырларын көпілер таңлай аратып, бітірген енді өзіні бар қатынны қаратып. Мұттыр, әлішім әлі юри, күнші қотын түн бойына еріне тынғы берме. Мұттыр, әлішім әлі юри, күнші қотын түн бойына тынғы берме. Жыршыны құрмет етәлі, қаттынығына санламай, бүтіні жыр өзі тұрандар, екенні хиш аңламай. Мұттыр, кіріп кеткен ғамәліге, бермесін кішлі мұхаббәт, қолдай күнші адамыға. Мұттыр, кіріп кеткен ғамәліге, бермесін кішлі мұхаббәт, қолдай күнші адамыға. Мұттыр, қоттын ері мұттырдат, башқаларының ерлері де үрмей бейіп жыр-жырыла. Мұттыр, әлішім әлі юри,
мәхәббәт Құдай күнші өтемеген Мыттыр, әлі шын әлі юри Күнші хатын түн бойына Иріне тынғы бермей Иріне тынғы бермей Иріне тынғы Tanrı'na vermeyi. Fakat yok. Теге bir ир белән хатын килгән бит концертка. Хатын бик күп жүргән инде. Концерт сайын, кеше сайын җырлый. Ирен дә алып килгән бу юлы. Беренче тапкыр килгән теге ир. Яшь кенә җегет җырлый икән инде минем кебек кенә. Хатын торада баса икән теге җырлаганда. Ой, тегенең диапазоны. Диапазон, вот это диапазон дип әйтә икән. Диапазон инде ул тавышның мөмкинлеген күрсәтә торган музыкаль термин. Теге мужик аңлый икән бүтәнчәрәк дип. Бирермисең диапазон? Сен аның әллән иткән җирләрен карап утырма, җырлавын гына тыңлады икән. Шуның шикелле. Шуның шикелле монда бөтен нәрсә күренеп бетмәскә дә мөмкин. Сәхнә инде ул, кадерле дуслар, манча түгел. Нәрсәле? Маленький. Ого. Борис тянет Москву. Без Мәскәүдә булдык. Борис булмады ул вакытта. Октябрь айында булдык. Оештыручы әйтә, бер генә урысча җыр алып килде, зинһар ди. Кирәктер инде. Тегендә үзләренең дусларын алып килгәндер дә инде. Шуларга җырлаттырасы килә торгандыр инде. Хәзер каршы килеп булмады. Мәскәү зуррак бит инде, кыса, һаман да татарны өйрәндем мин бер җыр. Нәрсә булса да булырмы әйтәм. Мәскәү басты бит шул җырга турып. Акцент та бар, шурт та бар инде безнең әймә. Хәзер бу җырны эшләвгәч Татарстанда да җырлап җырлый башладым. Тегендә турып баскач, хәзер мин әйтәм, монда да яратырлар имештер. Җырлыйга әле шул җырны. Маленькая страна дип атала бу. Маленькая страна. За горами, за лесами, маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она?
yazılar gelir, yazılar bizge bəhət üləşər. Beres qarşında üskən şımardım, şov şəşəkə battı bu yılda. Ol bəhətə bu melek yaşar bizni, sin uldurdun şeylerge siyene, kızıldan kiyene, bakşanda üseler şiyeler. Bizge küs salığız, sıkılanıp balığız, immatur şalığız diyeler. Kıyaş kavreler, kızara şiyeler. Siz iken, var kilgen diyeler. Kıyaş kavreler, kızara şiyeler. Siz iken, var kilgen diyeler. İkev buldu, minem yaran gelin. Birisi bizi canla, birisi dereste ben. İki gülümde bir şükür şişek ata, kungül küreytirsin, yeşillik kire koyda. İki gülümde bir şükür şişek ata, kungül küreytirsin, yeşillik kire koyda. İki gülümde bir şükür şişek ata, kungül küreytirsin, yeşillik kire koyda. Kungül küreytirsin, yeşillik kire koyda. Yalmayırga tırış, kübrek küllerge tırış. Saf көңлеңне кірлендірмей сақларға тырыш. Саулығыңның, исәнлікнің сірілер шулыр. Тұрмыш дәвам ете, достар ғұмырлар бірдер. Күшле матур ғұмырға еш болып тілегің. Шақлық бәхет, мәхәббәттен толсын йөрәгің. Күшле матур ғұмырға еш болып тілегің. Шақлық бәхет, мәхәббәттен толсын йөрәгің.
gözümüzünü Uşağıyım Ali olarım Eyle gözümüzünü Eyle gözümüzünü bir kolumda Aylarga deyip de sıramam Yalğızımlığına kaldırsam Yuğalırmın yolum tabalamam Kuşlaşma, kuşlaşma, kuşlaşma Kullarımını olma kulumdan Yalğızımlığına jiberemezsin Bu katlalı kırmış yoldan Kuşlaşma, kuşlaşma, kuşlaşma Kullarını olma kulumdan Yalğızımlığına jiberemezsin Bu katlalı kırmış yoldan Şandırdım Yol көрсетіп баршы алдымнан Ufaklarga kerip odашырмын Жибермел шитке yanыңнан Kuşlaşma, kuşlaşma, kuşlaşma Kullarını alma kulumdan Yalğızımlığına jibermezsin Bu katlalı tırmış yolundan Taşlay almayım tüpsüz koyuğa Üzgelemem yalğızıma ağır Sensiz көңіл бик тиз boyuğa Kuşlaşma, kuşlaşma, kuşlaşma Kullarını alma kulumdan Yalğızımlığına jiberemezsin Bu katlalı tırmış yolundan Kuşlaşma, kuşlaşma, kuşlaşma Kullarını alma kolumdan Yalğızımlığına jiberemezsin Bu katlalı tırmış yolundan Kuşlaşma, kuşlaşma, kuşlaşma Kullarını alma
тормыш юлыннан. Концертыбызда катнаштылар. Башкортстанның атказанган артисты Лилия Фатыхова, Башкортстан. Башкортстанның атказанган артисты Данис Фатыхов, Уфа. Һәм үзенең Инге исемле Башкортстанның халык артисты Инге исемле эт белән. Татарстанның халык артисты Фирдәвес Әхтәмова. Җырчы гитарист Шампунь Шарифуллин. Музыкантларыбыз Сәйдәш Гарифуллин, Светлана Гайнетдинова, Алмаз Мөхәммәтҗанов. Костюмнар Алтын чәч халык театрыннан модель Эльвира Мингалеева. Тавыш операторыбыз Олег Сосновский, тавыш режиссеры Фәнис Мортазин, группаның менеджеры Илшат Ибатуллин, шоферлар Альберт Ленар Маннур, генераль режиссер һәм продюсер Рузиля Сафина. Сезнең белән сау буллашалар, кадерле дуслар. Һәм Габделфәт үзе. Хөрмәтле дуслар, шушы көннәрдә Габделфәт Сафинга Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелде. Ура! Шулай итеп сезгә үзенең матур моңлы җырларын бүләк итте. Татарстанның атказанган артисты Габделфәт Сафин.